bw'umugusi. Mwanchumu rigiriria Bwensoko TV na gukwandira ndonsi asore mbuya muna soko choregeta seni kiga subot kobuiga we 25 mutinyo gatano mwaka bw'ichiri bubere 25 ne moto gosaba kwabira soko nyoro kechira ke kaisano choka cyabutukiri goro yensa eyamo turachiko kumanyari ayane kiwa seri tukeriga na ali abariki baitu bamangana basangiriri kurwa sema mbiari ngentambe ase chinsemo au tumurege torongorwa gusi county ya Kisii Nyamira echi county chonse 45 na ibere chenkoro kwa Clinton Ndigi haseri bagari timu ingi matu akwariga ndroba nento kurubona gwika omwerio ayigane gati ari tukwariga ntutyo botukobwara. Viongozi wauze sera, uza sera, na mimi nawauliza hata nyinyi kama wanajubilee tuuze sera. Umurai bwense umukoro Uhuru Kenyatta okorere ikaro nababwatani b'ikiama gya Jubilee me county ya Kiambu asasabira barai konya chisera chingia 7 inchi. But let me conclude by saying that I welcome constructive engagement, but I don't welcome propaganda. Mwaziri w'ekaganchege serikali John Badi oigereire budget yo mwaka oyiga hasate bire birengero by'abana inchi nigo byabwatiranetigwe. Nintu gongo teba ngambiya mono muna mwamarete ireiga nandi mogendere kwana abande nabari mwaire tiganya sa barende yamati omugaka James Masaki hoyo rwara segeka kimyaka 11 nigo ari no mogoko mega konyorobo konyi kurwa somo Samaria muya. President Ruto, mimi Nyakundi na viongozi wa hapa wote tutatetewa na kazi yetu na hatuna shaka kazi itaongea. Abego mokonyi bo murai bwense Kithure Kindiki nigagendreire kwigerera mirobiri ya serikali me county ya Kisii hasasa bila barai kogendera kumusira murai bwense William Ruto. Karibu sana mwanchumu rigiriria bono hobotko bwarero tugochaka no roboti ro kubwatia kurwase county ya Kisii haso mokonyi bo murai bwense Professor Kithure Kindiki araiga tia bare kurwase serikali ne serikali ye county yo wikirana somo igawani kiwase bunge ya Kitutu chache North murai mokonyi bo murai bwense nigo aigereire emeroberio ya serikali ya bikira sector chisemi kwene kebuna chisemi nchiko gandirwa na wikirana kwa senchirengi ya sate biri ya serikali ya bono yari kira boro kya baisaine kwene kego kina chisemi ase chiskuru au muri kito petrol machini agotomanya senchiro wikirana Tingishiye kiuno mwambie uko sawa. Omokonyi bwa murai bwense ya Kenya omuske Professor Kithure Kindiki nigo litukuria rero nyakabaga kora kwigoro gikirasi eki yekiaga twinsi kiganja kya NTCDF asiskuru ya secondary ya Geturi igotoka ime ya Mosocho bwa Kitutu cha North County ya Kisii. Kwana chinga kiecho nigo Professor Kindiki nyakabaga kora mne serikali ya Kenya kwanza ya bikiro murobiri mekirano yo gukine bokorerwe chisemi soko na chisemi chikirani cha sense ya Kenya. Wakati rais ameapishwa 2022 huo mwaka budget ambayo ilikuwa imewekwa kwa serikali kwa sekta ya elimu ilikuwa shilingi bilioni 500. Lakini kutoka 2022 mpaka sasa kila mwaka tumekuwa tukiongeza hiyo bajeti. Imeongezeka mara kila mwaka. Sasa hivi mwaka ambao unaisha June financial year ambayo ni mwaka wa kifedha ambao unaisha June, tutakuwa tumetumia mwaka huu bilioni 702 pesa ya Kenya. Kwa hivyo Rais Ruto ametoa budget ya pesa ya elimu kutoka bilioni 500 mpaka bilioni 700 na bado mwaka ujao ambao tunaanza Julai 1 tutaongeza itoke hiyo bilioni 702 ifike bilioni 765. Chinga kechicho nigo Professor Kindiki nyakabaga kwere mirobire serikali ya bekirense masugo kinyobokere ase chisemi asumurobire computer based education gomurobire CBET edo
nekia abari mabangoli kwa bare na boigo gokinya obokirira chiskuru aime ya Kenya. Na wazazi hawakuwa na uhakika na ule mtaala wa elimu ama curriculum ya CBC ambayo siku hizi tunaita CBET, Competence Based Education and Training Curriculum. Watoto wengi hawakuwa watajua JSS itaenda wapi. Mambo mengi watoto walikuwa wanafahamishwa wakienda nyumbani, unaambiwa tengeneza gari, tengeneza meza, tengeneza baiskeli, na mzazi anapewa mzigo mkubwa kila siku. Tukabadilisha hiyo utaratibu. Sasa hiyo mtaala wa elimu wa CBT sasa umenyooka na tuko na transition mpaka senior school ambayo inaendelea vizuri. Akobwate kanano kori kwa borokia ni Professor Kindiki nyaka kadi niyo yabekire mirobiro yo mikrano abasa abantu mbotani ashirubu ememo yakaba kori kwa nabego obwagachuwe birasi nabego chilaba edo ukini bokorra chiskuru icho. Already mpaka saa hii tumeajiri walimu 1,100 na mwezi ujao tutaajiri wengine 20,000 tufikishe walimu 120,000 ambao wameajiriwa na serikali. Nakobwatikana nogo kinya chisemi chiskuru chobobu Professor Kindiki nyakobakire kari yabekire nsemo yagokianya eskuru fees kwa shiringi chirubu 53 nebere ede kwanikia buriko banki kwirikia barasi cha amaboko ao chirabakonyi kwirikia karo ya Technical Training Institute kutoka shilingi 1,105 kwa mwaka tumeipunguza sasa ni 85 ama 87 kwa mwaka, ili vijana wengi wajipatie elimu ya ufundi. Asebono Professor Kindiki anyakabaga kwera murobere bo wakana chibesa as university edo kwenekia amasomo ngwikirani warasi nshirinkia. Tumerekebisha ile mfumo wa kufadhili vyuo vikuu. We have changed the funding model of our university to get away from funding universities depending on the courses they are offering to funding universities by funding directly the student according to the need of that student. Tunaiita student-centered university funding model. Kutpotiria Ensoko TV kurasi skuru ye yageturi me yabunga kitutu cha North County ya Kisii Chepethuel Machin. Toska wasiumu nchumuria se roboti ronde mwaziri hotendrete heke gancha gia serikali mheshimiwa John Mbadi hakora ege na barikia mangana jetuma bwechiri bubere mirongo bere na isano na ire hase atebire nigo byabana byanyata ba bwatira ni bona chiri rai bari bako mubyo we koyiga iyo kagera mutinyo narimo hasa nigo ebirangera byabana bonsi bwente kwa na kwa tayo go chigo segeta umwana inji likito nyambane agotumanyia. We are also that there are mistake was put in 2020 that they were put at a zero rating. It's how to even start calculating input tax on sugar and complication. The amount exempt. The inputs also like the net effect will be zero. So there is nothing to worry about in those matters. Those are just questions. Iba mangana amaya no muwaziri bweke kanteke nenege serikali bade asate budget yo mwako yoiga ni gerengya na koyetoge nige murekerete chisa asaba amochiri abana siasa bari bagusegeta na inchi gokora okorobekana. That I welcome constructive engagement. I don't welcome propaganda. Where propaganda is coming from senior leaders. Let us call some of these leaders because they should not start emotion. They have really gone
discipline to balance, to ensure that Kenyans are not overtaxed. And at the same time, we have a budget. Please don't into the 2026. Unnecessary. When you take the street out of propaganda, some people will have their property destroyed. Some people may lose their life. That is not the country. Budget ni cha kuikirania cha agenda cha serikali. I would say doing whatever it takes that process reducing some. You can see we are putting more money in cash transfer, more than years, about 20 billion. They are putting more resources in other sectors like health, education, consuming a big part. That is the way to reduce. Nonya na chirie gikeria bwa serikali na jitu I'm praying, working hard, shilling GPG. You want to, and we don't want the shilling to depreciate, and because that will be the cost of taxing our debt to a higher fee. 1.5. Living in 2.1. 2.1, 1 trillion in salaries, not negotiable. You need 1.1. 400 to county. You remain with less than 700. Primary health care will be 90. And there is a fertilizer subsidy. There will be emergency, chronic, and critical. Capitation primary school 7 billion. I have not even gone into buying equipment for all the kids. Said yes. You know there's I can chew the gum. My child, what is it? On Monday, Friday, I am here working and doing my work. There's nothing that has defeated me. Weekends, I do what I enjoy. It's like my hobby. And you know, remember, me, I was not removed from a lecturing. I was not lecturing because I came to this. And I was not a director general like Mwanda or any other person. I was not like Christopher or anything. I was in politics. You can't remove politics from me. Yeah, I think when you can remove a monkey from the bush, bring the monkey home, the monkey will never be a goat. The monkey will remain monkey whether the monkey is a goat. The characteristics of monkey will not see when your monkey is a goat. Nkoripoteria Ensoko TV kurwa ase omucho Nairobi erietariane Linet Nyambane. Ebano murikito Linet Nyambane na roboti urasenchira yobo ikanto guskabosu mwanchu murigeria ekiama gya Jubilee ikuragwa numure w'ikiama ekyo Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na bwigo numure w'ikiama ekyo Fred Matiang'i nigo bono bakorro kumira na ya Kiambu aso video y'ikiama ekyo amo n'ababunge b'ikiama ekyo kurasa au ase kwana chabarai bawe boli n'abakenya abamo kurenda ense tipanchira chimba ya banya reko skema Matiang'i ne boli go chiasa chiko abo achikona kia ensa soba choyo ne kwa sisi kukutana na viongozi final seminar na wale elewe kwa tutoe mapendekezo to be just a party. We are interested in the best for the country. Propose the whole
that the structures of government we have in place, because mambo mengine ambayo yako hapo in that kind of hakikishia will not let you down, will not let you down, and you will making this by the grace of God. Mwenyezi Mungu, I will to the responsibility, the hope and expectation faithfully. I will catch the aspiration. All of you people, let them under peaceful, well managed, and very humbly work with everybody, all our brothers and sisters in all formations in this country, whether they are in opposition, mwananchi, wale wengine, all my brothers, provided we are traveling this country today. Mwenyezi Mungu aendelee kutulinda tukiwa katika safari hiyo, na mimi ni hakika what will happen, Reverend Ndewa, as you pray, what will happen in this country ni yale Mungu mwenyewe atatuongoza tukijinyenyekea ya Mwenyezi Mungu. His good will be done, and we will get to the destination we are seeking to go by the grace of God. Naomba viongozi wa serikali, naomba viongozi wa usalama wa nchi hii yetu ya Kenya, kama kwa ukweli mnapenda nchi yetu, msiruhusu mambo haya yaendelee. Mukitaka wema na amani ya nchi, viongozi wauze sera. Uza sera. Na mimi nawauliza, hata nyinyi kama wana Jubilee, tuuze sera. Tuuze yale ambaye tunataka kutendea wananchi, na tusibague wananchi. Oscar Sorbo Tirondo Mwanchumo Rigeria Mega Yoma Waka James miaka 50 vile nene kwa sense ya tente mutunya mira kwa umuro miaka no yomo wikabo bole datari kwenya igori tukoria no Mega Yogo konywa no musamari wheelchair yira cheko na bwigo kwana negetenegia soko tivero ni musamari wheelchair asebono babakuru kuboja gusebra imande kwana kyabona kwatira bare ariko baba wa bili anyagitari heye kirechi chimi even nyari nagoto kikera ekoto ikate yo nyamira komena kate masa yobere gakorwa omubono aiga aregetanda atariko nyara kuimuka komanwa kiagerere boroiro bukomobeka bere Maria Amaris Masaki I say until you roke yo mucho yo over 11 years ono twatumire twatigaire gusa because grant ye expense nectar ngebuna bone twakorete airport St. Luke Hospital then iriya ngitari nero rirenen ekwaro mugako ibono ira usinyugutana Obairu kuchandika se miaka 11 ane oetiri nyagitari tanyaro kubanga oetiri nyako tire ba ofisionsi abona chite tore ti abarere tu bono ora gocokere chuma garusi bono no agitanda taria go James Masaki na arene kyakoga Mega ekiombe gitari ya Philemon Foundation ego komoko ase ya matigo kenyoro para
imbia mono foundation eteneneire no yokorie kiro kyo baseneta se county ya Nyamira Muske Philemon aseberere teneni kubatakana ganga ko banere achigo ko 27 bali tunatuwa gachi tana kuru na kora tana kuska bono tukaliginga nyasaye ko tukonyali tuliye che then tuka reach out a foundation ya Philemon tuigo na banyigita nabo bani wende ta wheelchair. Then I'm surprised, I'm so happy body the wheelchair bono mugaka nabago chakurusi nyumba ale tu aseriye su kwamboka mugaka nero rete irwe kiruge igana umugu oyo kukyo boseneta marara PM abantu gongo teba ngambiya mono muna mwamarete iriga nandi mogendere kwana abande nabari mwaire tiganya sabarende amorende nanda amuseseni ekiroge ka kuligia akenyore ikiayo tuwaka muya mono oyimura PM twakire muya mono nere bunaga nutia nyone kiroge tikomone na mutanga nikiagero monene nere ukurwa ntuli na kubwa ukakwane oso mwishimigo yominto Philemon murara PM kaki tu otoire gurike tuakire ngambu ya mono nonye korwa obokonyi obuo bwo Muske Philemon murara PM bwe wirichago chia se familia yaiga nigo nonye boigo yesokire koboringa nere buya oyore no moyo bwo wancha boiga gendere ko yesira ase goikabone ga bwate biri ya nyagitari yere nusie million ase basamire mosamari onde bwensi esoki eri abasire asa family bono igantu bwate oburemiru bwe biri ya nyagitari era around $1 million sharing 685 tugaka ni chinde bono igantu bwate sote chia 500 tugendere tugwakana bono wiarapiri anyone yura twaro moyo bwanja atokonyi twakane bill no munyagitari naro guchona daily basis oicha ku sibyo mugako yo nago ko digere diri hotel Steven Nyarike Munde Ensoko TV tente omuchio Nyamira. Emono murikito Steven Nyariki no roboti rwa senchera yubo ikero mwancho murigari atogosuka bosio ensemo y'abananchi kurwa se chinsemo chiaongera egotoka ewodi abokeire bunge North Mugirange county Nyamira niko bono besokire na gotebanga nigo babere bakombe wa semiroberi ya magendro gati aba bananchi abange nigo bayimurunganire kuboro gwestima chipara chisaregete na boigo hase abangina ababuraka bagendrete go chandeka mono hase babwendrete go konyo ukwana nabarikia mangana nigo bono egikaro ekyo kiabete kosikia barentamo abangina nabagaka ime ensemeyo hase bamochire oborai bomo batebire nigo bagochikoa oborai bomoske Joseph Kiangoi uyo koriye kerogo kyobo jumbe bwe bunge yo ya North Mugirango asebona abananchi abo batebire nganigo ase obochori bore bosio barachi gwetanga bokongu kwene kiango chora bare abaraya barachi korenta amagendro abaiko borai obuya ukienda tunakuombea ukienda kwanza uangalie asama lieta Gabriel Okechi Nkorokwa. Kituo station kituo ni Ongera polling station. Lakini Ongera hapo tuachandikire. Tuko na shida mingi. Tumebaguliwa. Hakuna kitu mazuri ambayo tunapata huku. Kiangoi tunarudisha kwa sababu mmoja mawili matatu ambayo Kiangoi yalifanya inaonekana. Barabara ilipaswa mpaka Magoagwa inaonekana. Saa hii inatakikana Kiangoi akikuwa kiongozi hata uizi itaisha. Wametusumbua na uizi wa ng'ombe. Hata jana mama mwingine aliwalikata ng'ombe wakapeleka ng'ombe ilienda. Sasa tumekuwa obataka tuko na mechando kabisa. Kwa hivyo tukisajaribu hivi uine umumura wataseke ase North Mugirango mwezi ni wa Kiangoi ngitiri gotemeka
Inte no maremu simba. Era undi yeye. Yonde to kwa ndo bara bo wona iga. Kakite boisa ini. Mbariko konya abana. Abana mbariko konyaka. Ena ndo gate abaiga. Onya kiri. Omwesimigwa. Kaki umuntu okonyira omwana kurikira omwana onera gokonya. Igo. Oje paseri. To oje paseri kaki. Paseri nchiyo. Eskumune ya matongo. Era ngibagete. Igo. Ngiti bigotemeka. Nante tumu bukata bija kabisa. Tene simba. Bukata bija kabisa nyonyecha para hapo bukata bija kabisa. Aho tubani ntaba ngina muri gaiga. Omuntu okonya mbili. No okurikira omwana ngumya. Toka nyombo tukiri tuko. Abana basomire omesigo muno kwenda. Ekuru yane nkuka saa 11. Mapema saa 11. Chama lieta nencho isionkware koruborabu. Ali kyango iroti. Mate. Ase kyango yo mintatu omete bara. Ebare karamo kitogo eta. Tware kotari rune kibunda twabunse. Kyango yarai. Kyango yarai. Abakeira rende. Ntoba sakubuguna ende ke tuogito kya matongo. Totene ne imara. Ntoba kongo. Ya bedwele. Omokeira bwanzi pie sabeta. Gakito nyore kyango irodi. Abanginekera bakona nyagetari. Ebakwimo kugunechi kunisa ngini kanyorera abananjira. Gakia machoka. Juzi gana chiko buchanga sonu kanyomo ontoka lego tirimboka. Ngatamaneke bukororoche. Kyango irodi karibu Mombasa. Mombasa rafiki yao. Ntobu atia mache. Amache otonyore. Buna abakeira tu ajandekire 47 years. Ikeroko kerogoro. Egente kikiabagirango otokwerani. Gaki miaka 47 nje na lego saba abarangi mura abakeira. Mumanyenga gaki miaka 47 gaki moto yetano yoka. Tuwabaire buna abasibwa na intu gaki nabagirango. Njiringana linene na lego saba na intu gaki out of 47 gaki moto yetano yoka gaki. Ena lego saba igarigere yongo kwana kurumatongo. Engakiye omwezi migo korukwa Joseph Kyango Yombasa. Na atigete liga sie bare kuruku Kyango Road. Kakitwale kwanja bono iga igere ya maram atobekere ram mata ne out of 47 gaki abantu baro kurumotora namabera. Amachi gaburite matongo aburite njoro ensinyama nyakukura nabamureta bwa twara chenje nirimo gaki iga abantu bamintoro koronto bangeti. Tokosikabusio mwancho muregeri asoroboti ronde muraibo basubati ase kaunti ya Nyamira mwishimiwa Jerusha Momanyi niko bona agikerie bakongo komentekana kubwitibwa abana abanyaruka ane mono imeye kaunti yo kagokwana ase skuru yo boroso ya Kyabonyoro gutoka ase wodi ya Kyabonyoro ense moye bunge ya Borabu ekarogyo kwena na chiema neji cheki gochia saba bwatani be sector boda boda emipira gochia saba wasoribe chitimu au hamana marangeti gochia saba gotu musike Jerusha niga atebire niga getambo keroge tindikeri chiko gira chiko imukeriwa ase bari bara chiko beko byara bakwene kia hota cheransa abana banyaruka na kubaita bali moko ita abana baito abane bimwerere natengenje moko nyitinya sole motore buyaka bakora binto biya natengenje mwatira kuliya ama shetani aya mamenye tenaro moto tabwati ba shetani tako itamwano bande kamura antenare kukura iga atengenje mwana ya bere sola bande Bono, ayen kubwatore, nande kukuta kukume. Mwagwanda tukurala. Ati na abana baita banyaruka. Ati ako kokosoka maisi abana baita bakura. Na abana baita walikuwa wasoma sukuru. Watoto wetu ambao mnasoma katika mashule. Mkikuta kuna watu ambao wanataka kufanya radicalization kwenu. Kuambia tabia mbaya. Kitu ambacho hakitaweza kusaidia watu katika hii jamii yetu. Mtuambie, sisi tuko tayari. That is why we are your leaders. Lazima tufuatilie na to make sure that our people are secure wherever they are living. Na kwa nini soko kaisani? Wana kuba kwa niranda. Kwa nira bagambi bantu bali barenga mara muna bali smart. Kakia bagambi mbiyamo. Thank you for the good work that you are doing in our communities. Na abasoro ira bagambi bane. Muna mwigweta abantu bakorera se binyoro. Wako nyaro ndorebo. Kamura
mwanja timomo egerera ekiara twanzipi tutakaenda komekishwa kero yamo mugibaboni nyata moeda na twakomenya mutemo da abana baitu bosoka Bani ni mwanja oleta wana kusingonya kwera kunda kuna bana bantu na ikupija na barokati sweetheart arukaba mama bane akorona sa korora mama badia bagotu na sengi tuna nyoro mai mata na nyoro mai faida bari bakule mama na kolengera linga aba gotumbara abari ngori nyoro mama na le ko mama mbayo bale ikona ko barengera na bara mbagolero borange lakini wana sengi ncho Nai bataya inwa bana ba mama ko chikonde na more. Akia ba mama ba batata ba nwaje kora mondende. Ni ko mo adosie. Mai bana ba mama mara. Mukange meremo etamu ya kabere wano gaki etamu yenyiga kuna mwaro ni twabera ina ni wamoiga moro tene icharane morango mugaga na kwanya mira tinkokele ndebendane boro ibora randa itema sabe abantu baminto e county ende Jones kobe county nane bakora bija Ige tapo monto mungaini nado monto branche tabantu o monto branche tabantu nado maite mirma yetu ne yabantu na basoro ile injemura kwanda ile muma yetu mokungu tabati kabira mukuna bate kabira menye bija ekonya abantu kero kya maya na mabe aseje tanya tata eri mwana Mwanchomo rigereria chidaika emirongo itatu na isano chia utokire igoro yensa eyamo ya bono marogoba toto ikamweria sense mentangani yemesema yakurwa ensoko ensa eyamo toskare kure nanda sense mo yakabira se kagetere getambe togendra go esemi amange toskare Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Onye kubwateri ibolyo obosemia gusekero kendi gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene unairobe Ensoko TV uboroso w'umugusi magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaitu yobonchuria 0788666662 ya kegemo mwancho muligari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka ya mbia bono buya kegemo nainde aso gutwanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago
emambie ensoko bwakiro mwancho muligereri ncheni Innocent Onyango Diana Ndemu togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba gotebanga ikiama gya ODM gikwamba kororekana nga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana gosekera serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila Puppet or ODM Lipo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Eye Nensoko TV Oboroso Bumugu Karibu sana mwancho murigeria sense mega ya kabere mesema yakuru ensoko ensa mombu ya mona soko andrago sanga na into na bono togusika bosia sorobotro kubwatia yamate yomonchiroria Dennis Mokaya kurwa sensemo ya Kenyambi hewodi ya Bogichora ibunge ya West Mugirange county ya Nyamira nigo ya ramatuko atano okaguchia saba hivi hauba muibera kurwa sedu kayae hasiba irete bintu bire byekengo bichibesa chiribo emeronge datoli tukuri ijuma bagokwana barasiyene kiwa sensemo ya Kenyambi yara wono mokonyi bumugambi Obundo sublocation George Morara nonya obuibi obo bwaikiranitiwe ebintu ebyo byanyatako babikoirwa ase bono batebire niko barachie kubarigia wetera ase omonya nabi Samuel Tangoro ku Dennis Ongera Mukaya aigo tulebo Gichora ward Obundo sublocation Kenyambi abayimbate Friday bachana wacho bagaita kururongo bakabuna kadisibibat kanyora magogo naro mpasati bagaeta bakarwani murango kabasinya bakaigore dirisa baigore dirisa no bangu sete bintu koro ya nto sa chuma jinsa ya nembra yale gutu wana babate bakaibe bintu njengo batebiga na baira only 5 days I've been imba ikoirani kende yansi na bakirabe seme message ngo batebiga Weka bitkolia the latest Jumamosi, Jumapili. Nalilio mwali anya binjira ikababirani. Abe. Ikina kientega nengo bate. Tinga yala kole medali na aligi na moichama monene abaigi babaire bagotusaria ebinto byaito eyarenge chuma bogokiera Jumamosi kera Jumamosi nganyara babunete libati likabasinya bakaira no murango basinya bakaira na sedirisha kona sedirisha chianga chialengo nechibagi nchire chialengo chianga chiabana both boys na baiseke bononche nande gaiga mbabeto bagotoibere biba ebinto byarabere bigosaliwe dukeye lakini bono ntwanya gotekia atwa bono yaikire nararenga tinkoremereria ase eng'encho ase bang'iraniri maega nakongu kiagera nakongori ebinto kwabeka kwaroseria abantu bande bono nche nare goteba gaki ondo ntegererete eriogi koru Kenyambi village mwana onde kero kendo temete gotara gochaga iga gocha gonsariria ebinto kero kende kora obwae kubirania ayerika rirube gosaga sakarorete noe mwana gesieri arinsa chinde chons ombekera ororo egere bwesiokie nyuma totaraira atwaire onyete konyarekana ntubona twabaira amatuko goika Jumapili ntorore kitogokora we no mwana umurominto oyo mumurominto ande mangana kanga tarata bera bwango iga ntwa kweru
Mugakoyo na kweru no munginoy. We never expected the mangana buna na ndatu chake bona. Ngane special ketero mugambi ko kwa neri kondo igabuna. Bantu kaje iramu anegesona. I'm sorry for this whatever. This incident lakini ko abantu baminto. Abayi bari na abana babo. Ibintu byabere bigwapen. Ekaro byapeniri. Abandi babwato. Mwanda mwabaruzi. Ujakero ubwe ngoko, ubwe bibuyu, ubwo gutagora kinyumba, amatoke mugondo, ebintu ebi byaetereye. Na tali bantu bakorunze ngao, n'abantu bakorwaige kenyuru gitu gya Kenyambi, naende bara abana baito, abutoko na koinyorikera rituko. Ngakero umuntu tigari gyaseke gari kiaye. Ekera ari gyaseke gari kiaye, elianyore egento konyere. Lakini bono sibe ngenjo bangire. Twasabire Nyasaye tokonye ringaneri yorokia mangana yonse bia berega gokoreka gukimagega ekiagera robinde biatemire gokora bianyorira amajibu na intu nabo tutageta amajibu aya lakini nyuma tutaraya nyora abana benkeye eke tigabaje beorokie asoko gerento barogio baroge ande turikibese kinde tukikwa barogi bakikubabira bona abantu bari bakorwa barogitari nk'abakora ikina barobaire cyo kobeka abantu bari bakabaira abakurumi baorokiwe Togoska bosio mwanjo murigeria masana tomochore mheshimiwa Esio Kenyuri niko bana hagendraire kuboria abananchi kwanekia una koba baramo na kwarigania hamagendro kurwa serikali enene mwanjo murigeria nkomanye roboti uru nduraba tayari togoska bosio se roboti rondo mokonyi uso kabiro mokonyi bumurai bwense muskiriga digashagwa bwo murai wike magia DCP na komochia hegetambokero kio hose kwa barendi aba murendete humurai bwense ya Kenya sege korekia negetuwe bwango igase ensemo ya Kwale ase humurai bwense abere kagutwara heme chanda keragwa kwandra emesange musika nigo haburi nyimbo ne sekte uburendi koba maiso ase ngencho uburendi bumurai bwense ne egento kire gikubwatirania ense ya Kenya. I have, as a responsible leader, refrained for a very long time to discuss matters surrounding the security of the person of the president. Because I thought that if I told people that the president is exposed and there are so many lapses surrounding his security, probably I would endanger his security, which is against national interest. The CP and our leaders want to, but we want him out of office through the ballot next year. We don't want him out of office through any other method. The security of the president, his safety, and his well-being is a very important ingredient of our political stability as a country. It is key to national security. The president of Kenya, no matter how unpopular he is, must be safe. And he must be properly protected. Because if anything was to happen to him, we would have a crisis of unknown magnitude. Not long ago, on the eve of 6th April 1994 in Rwanda, a plane carrying Rwandan President Juvenal Habyarimana and the Burundian President was shot down in Kigali, Rwanda. Followed after was genocide. More than 2 million people were massacred. Rwanda has never recovered. Simply 2 presidents from the Hutu ethnic. It is very irresponsible and reckless for the government to play around with the security of President William Ruto.
William Ruto is very unpopular, but I must admit, in my own estimation, he enjoys the support of nearly 2 million people. If anything was to happen to President William Ruto through recklessness, there will be political instability in this country. I, Rigathi Gachagua, do not want instability in this country. We have no other country and we don't want instability. We want William Ruto to be safe. We want William Ruto to be alive and to be well. We want to have the opportunity to humiliate the ballot. Toskabusio mwancho murigera sorobot na Chicago kumanya masenato mochore muske esio kenyuri nigo bona gendreide kuboria bananchi kwa babantu bakwarigania amagendro ayo gwikiranirwa n'abarayi serikali ya Kenya Kwanza kaukwana sensemo ya geturi chinga gichoko kwikirasi gekerero kyo muyogo enekiwa no mokonyi b'umurayi bwense Professor Kithure Kindiki nigo kenyuri haigereire serikali yo yamwete emeremo na koria eire uchokagendera kurwandira amaonchureria na boigo habaonchureria bali abakabake. Mheshimiwa Naibu Rais, itifaki zote zikizingatiwa, wananchi wa Geturi, wanafunzi wa shule hii na kila mtu ambaye ameambatana nasi hapa siku ya leo, ningependa kusema asante sana kwa kuja kujiunga nasi tukifanya kazi ya maendeleo. Na hawa watu wetu, Mheshimiwa Naibu Rais, wanapenda viongozi ambao wanawaletea maendeleo. Abantu baminto mwanje tyabara ibakora magenderero. Ngoro kinga mwanje tabara ibakora magenderero. Mheshimiwa Naibu wa Rais, ninapenda kukumbusha watu wetu mara nyingi nikiwa hapa kuwa mimi nilipewa nafasi hii na Mheshimiwa Rais kwa sababu ya kazi ambayo nilimfanyia, na yeye akanitunuku na nafasi hii ya seneta mteule. Na kwa sababu hiyo mimi namshukuru kwa kunipa nafasi hiyo ambayo imenipa sauti ya kupigania watu wetu pale kwenye bunge la Senate. Nikiwepo katika bunge la Senate, tumesukuma sheria za wachuuzi wadogo wadogo. Wakati mwingine ninapita katika mashule hapa nikitoa vitabu na nimeona timu ya Black Dynamos Geturi pale. Mheshimiwa Naibu wa Rais, najua wewe ni mtu wa moyo mkunjufu na utawaona vijana wale wanacheza mpira sambamba. Mheshimiwa Naibu Rais, nipende kuchukua nafasi hii kukukaribisha tena. Utembee Kisii na tembea sehemu zote, kwa sababu wa Kisii watakukaribisha kwa sababu wao wanaleta maendeleo. Ile barabara ambayo tunaenda kufungua itasaidia wakina mama hawa ambao ni wafanyabiashara na wakulima kufikisha mazao yao kwa haraka sana. Na kazi ndizo hizo tunataka kusikia. Abantu baminto umojumbo oyo ino etoko morokeri iso. Aliase chama yaito ya UDA nera to bwate kune naende kiage na kigego kugachira to chio igoni tenga totara ruga ngokorare nemechiende gokora naende kiage ene science ya mito twachagete nero siasa tokonya kubwatia barai ngora twanyora mabaga togokonya bantu itas tokonyara abantu ndabage tutu ngora kimbia mona sabarai baga tokorera magende rongora kimbia mono yasae o Toskabusio sorobot ronde rwechigo sori mwancho murigereria ritukoria rero nigo MC wadiebe no Mheshimiwa Steve Arika atwara hegikaro na babwatani ao kurwase sekta yechigosori na bege sekteria yobubwenia hase egeti yechigosori Kenya nturago hase etimu ebose timu ya Nyarakoba gekobwa he mamiranio yegekombe kie Mheshimiwa Steve Arika irache konekia hegosori yabo ni timu ya Shabana. Hegosori yo irache gukoreka chisariki sano nemo chumutinyo ogatano narimo wegoni go chikocha ao chirache wikarana somo yugo yobwe chigosori ora koreka chisano nemo mwancho gere chumutinyo ogatano narimo asegeti kyo Kenya nturago asebanire yugo chigosira na koimokereria ebiegwa basaye bari barakorokana ebiegwa byuka enkoyeyo anemono hase enyagitari yugo sire timu ya Shabana ya Oasis yarire ile yugo chakubwatoka obubwenia bwabosa.
Ikamwe msebe godi ebino igonde no mogoko manene gwetera senya gitari ya Oasis nechetera entre medical camp komentana yo tulebobe timu ya Savane chete nkuma buna igazaria uruka era no ekale getieke gochiesa na bana baibeno timu ya Baswati timu ya ba akibalia bane basabane baka staff igo kero monto tu amwaliganirie na inde igai Tonyo Romo Gesco Kuru Nairobi, France Kimaso, na rokale Chief Gesi na Franklin Mieso na bakara bagani besko igo mangala siasa zitakirio igo gochuri umpira urualigwe ogende yekogera abuna bwa abantu basomerete igoro imepira bagocha gwadi baisa abana baito kandi torolenga abana baito mbara bakogenda chi training cy'umupira medical camp itukabwatene na gitariki cyo isana ibere egere toikeranie moroberi oyo twanyalde kubarigania ritukuria lero mwensi bali mwangete kurigereri chigosori na bali muratake kurigererigwa asa marwire wao si abanyagitari ba Oasis bagocha gutoka babegete kambi yabo gaiga banyale ko bakonya kumanya kirikende mora toke muigwete basemebere yaino na mweshimiwa alika ya motebi ngambi ya mono asenye nchukwanya lego to beka tubwate nese chigosori chonsi chigo toka segetie kya nyanturako yaro twachire geiga ko inspector getieke kubate kana nomo robero itubwate twabangire mutuge go chokorekana date 7 of June 2026 ali tugelingo turatware medical camp iturabe tukurigire marwaire awao asa abantu baitu bekinyore keitu kibeno nebinyoro bindi bitete naine anene mona so ko impact community ntobeke chingoyo gegechira chieswe na turatware timu itenene ya Shabana both timu ya basaja ne timu ya ladies abo igo na timu chito changa gechibe no ward chia baiseke ne chia bamura erinde tutware ngoye yo ya grafiki abo igo ntunabo turaganiri bande bali baragani ko bwata namo na intwe aso mupango tubwate we tokeze erinde tunyara ko manya bikera Thursday erinde tunyara gukora kubangana barabuje aigo bono ngo welcome once community at large erinde mochamo tusirane se manganaya na inde monyara kwa sokia so bongeri tukeli mororokane sama roira itura aligereria na erinde monyara go enjoy na go support team cheto changa gaiga na boyo cha Shabana Mwanchumo higereria bwa Ensoko TV no tugika omwerio haso gukomanyaria ene kiwe SMS ya mayakurwa Ensoko ensa mubutu kubwarero chidageka chitigarite inyecho kenyara koba gikoraga chinsa ibere chia bona obutu kwa asiri bagari timengi mayankonya kurwa studio ya kabere ko ene kya marigine chibichango chara senchirengia tokandoga ndagotwara oborigereri obuyana begemero beregendeta sembeo ye Ensoko TV nchenkuru kwa Clinton Ndigi korendengo konyiria sobotu kubwarero mwanchumo rigeria gikoraga chinsa isato tochigotwara enkwana ya bene asetura chigosanga nere mheshimiwa Purity Kirera uyo koriekerwa kebo jumbe asensemo ye bunge ya Bonchari egotoka se county ya Kisii tokwandre hamangana alengete oborai wage siasa na boigo libagaria basubati ase oborai na kero ensi ya Kenya norongorwa gusi ndete ko yarigania okutomo chagosangana intwe chinga kecho chigoika endrago twaro borigerio bya